Зранку завітаў да гэтага Андрэя. Цяпер едзем на вакзал сустракаць Крысціну з віяланчэллю. Працягнем рэпетыцыі, запіс, каб уначы выехаць на гастролі. Пачалася наша дарога. Бялявая, чарнявая, а трэця рыжа, кучаравая. Мы сустрэлі падарожнага, у яго дом машина. Электричная Peugeot, которому уже 27 год. С палаткой на версию. И можно ночевать аккурат на даху. Для контента. Снеданок. Это наша поляна. Поляна, поляна, Есть поляна. сальца, огурчики, яйки. Гляньте, люди, что робится. Ён уже пальчатки одел, окуляры опранул. Чуваю, зараз поедем банк рабовать, а не концерт играть. Вероника. Доўгая дорога, и урэшце доехали до Берліну. Як вы, музыкі? Что вы не веселые? Толькі приехали ў город, распачаўся дождь. Будем жить у знаёмых, знаёмай. Гэтых людей не ведаем, але нам перададуць ключ от кватэры, дзе мы будем сёння ночыць. Мы заселіліся ў вельмі утульную кватэру, гаспадыня-аніматарка, і тут вельмі шмат таких цікавостак анімацыйных. Вось макет, фотоапарат для пакадравай здымкі анімацыі. На стенах портреты. Цицы мои, цицы хранят меня. Это, мне кажется, 4-й или 3-й? Напевно, хоча й 3. На вулиці моцны дождж, мы зараз сохнем, чакаем, калі трохи адцихнет залева. Ненавижу гэты металл! Мы трохи отпочили, посушились и выходим на концерт з нашей утульной кватэры. Андрей, ты выглядаешь как спецагент. У тебя там автомат у торбушцы. Сегодня на концерте Крысціна будет спевать аж на 2 свои песни. Андрей, а сколько ты будешь сегодня песни спевать на концерте? Самая прыемная частка пасля канцэрту гэта цудоўныя пельмені. Пельмени с варениками на полову. Дужа змораныя, валачэмся да хаты. Доўгі дзень, выехалі, а 4-й. Асноўная частка пасля вячэры гэта, канешне ж, падлік ганарару. 100-500 тысяч. Все, Андрей, включай камеру. Самае цяжкое гэта раніцай трэба будзіць калегу. Андрей, у школу пора. Пора ў школу, на урокі спознішся. Андрей, давай, я ўжо і штаны адзеў, і майку апрануў. Нам трэба прачынацца, Крысціну будзець. Дзе-то я баюся, а то атрымаю по галаве. Так хоць у 2 атрымаем. Крысціна. Да, утром вообще не разговариваю. Что, Андрей, жизнь малина? Я вам скажу аллегорично. Жизнь, она вот. 13 гадзінаў дарогі. Это выматвае просто. Шаг. Ужасно. А Андрею хоть бы хны. Вот бездушный чурбан. Рулить и рулить. Ни кропельки эмпатии ніякой. Вот ему... Хоть бы хны. Хоть кол чаши. Чаму ж мне не петь, чаму ж не гудеть. Спазняемся на концерт. Добра, что мы сапраўдныя зоркі, і нам спазняцца нават не то, что можна, а трэба. Просто быть разом исполнением маров недосконалым. Трака з Google Maps заўсёды, што просто піпец. Я ў сабе вушы, як у Парсюка, ці як у эльфа, каму больш што даспадобы. Даехалі мы да Францыі, тут сабраліся сябры, прыяцелі, рабілі такі хатні вясковы фэст, і гэта вельмі каштоўна, калі ты можаш сядзець, размаўляць са сваімі калегамі, музыкамі, піць каву, нікуды не спяшацца. Время полюбить, годы ж молодые, и не
жон з горша, слався жон з горша. Слався князь Острожский, слався князь Острожский. Самый лучший в моем цветнике цветов. Пошли, ой, головоды плакали, да, плакала жена, плакала. Это моя краина, край, любый край. Єфросиній криш знайшов, потягнулася рука, обернувся криш ножом, я ж поранений пойшов, з неба падав нож дождем, кожною кроплею гляцом, виразав на мне узор. Дороги усей земли моей. Муслим быть сподівався, себе не виракайся. І кольки стагоддя народам блукать, там нарешті волю набыть. І кольки можуть так люди себе катавать, і вигляд робить, що живуть. Те, той отказ сябра нам отшукать, хіба что от ветра почуть. І на завершення нашого фесту маю гонор запросити на гэтую сцену удзельніка гуртоў, ансамбляў Ляўданс, Знак Стоп, Андрэя Лугіна. Я б хотел застаться тут. Я б хотел. Покидаем мы французскую вёску и едем у гости на запрошение Сергея Башлыкевича. Я б хотел тримать. Могилою ворогом тесной, на раз твои хвали были, рака наша славная Йован. В Амстердамі зараз знаходимося. Да блин. Слухай, такий видок с окна. Гляньте, вот уже не поспели мы в гости завидать, Андрей уже все. Буду ходить голый. Без муки. Без муки. Я Халезин, і сьогодні у нас у гостях білоруси Америки. Як поживає ваша діаспора у США? Чи не зракліся ви мови нашої житньої Василькової, мови пращурів? В універі розмовляв. Ну, на якому узроні? Зараз. Білоруські, історія Білорусі, пам'ятаєш? Андрей, ходім на рум-тур. Я в Америке якраз коли був, я у Гадквартиру... На екскурсію, чи не хочеш? Думаю, що в комнаті. Гэта наперед, гэта назад. Ну що? Просто ми однакові тут. Слухай, які ти струни ставиш? Андрей, прочинайся, у школу спозднись. Давай двойку поставить. Давай на шубаны. Дим косяк говорить, Андрей, не, я на гитаре буду играть. Я на комбике то, а там вот комбик сё. О, я вот нашел вот одну гитару, проверил после другую, третью. Серце визволь моє, знову волю бажає, я його потримаю. Так, чим ти почастуєш нас, Андрю, сьогодні? Сёння у нашай студыі будзе яешня з сырам класічная. Карацей, мы тут гаспадарым на кухні у гасціннага Сергея Башлыкевіча. Вось. Паелі ягоныя яйкі у добрым сэнсе гэтага слова.
Німецька заправка, дорогая кава, але треба було її випити, каб були сили протягувати рух наперед. Так само, каб не спати, дуже допомагають стріми. Ми їх ведемо, співаємо пісні, і коли розмовляєш з аудиторією, то тоді і концентруєшся, і дорога у 800 кілометрів вже не така далека. Я розмовляю, з ким я розмовляю? Ось, будь ласка, ви можете сам порозмовляти. А, я думаю, це штучним інтелектом ти розмовляєш. Сам з собою. Я ее интеллект. Штучный, не штучный. Станьте в очи белой вежи, подых ручая. Я одной тебе належу, Беларусь моя. У краев незнаемых, неизведанных буду в радости ять и в журбе. Белорусочка, белорусочка. Андрей, вставай ты перший. В школу пора уже ехать. Музыканты уже почистили зубы, сели за стол, уже готовы ехать, только... Покуль крывая пора, я вновь примером, крымайся, брат. Ну а покуль застається одно, ну а покуль за окном не видно, ногой аж торкнуться об цвіле дно. Глибоко пульсує гневу віно. Нельга забиться ні в одной драбниці, нельга забиться ні в одной драбниці, нельга забиться ні в одной драбниці, нельга забиться, нельга забиться.